Ki samla puliners ki badap bantho ik exam staff nurse kabla pelong ha ka arpuai tarik unailur ahja arpusau haringkat ke jingwan sindran u chairman ke employment monitoring cell jong ka seng ki SU usamla Ruben Najir bat UGS ke GSU samla Trebor Suchen minta kasngi kalai pau tarik unailur kila lej ban ya kendu ya ke menteri badai pet ya ke tanat ke koj ke kia ke Dr. Amperin Lingdo halor ki kinrum kinram ki balami hadien balapenmi ya ke result da ka Meghalaya Medical Service Recruitment Board ha ka arpu pratarik unailur ahja arpu sa. Jong kani ka exam ka bangila dable ha ka arpu wai tarik jong banai bakandai jong newsnem hadien bami ka result ha ka arpu pratarik jong banai bakandai mensingi sajan ketua men step haba mi ka result ngi bakimi tang ki roll number but hadien kata ngi let shaka conference meet shaka press conference meeting but hadien baladep ka press conference meeting tu ka singi hadien lai beje bangidap ya ka press conference meeting hadien shi kenta shteng kami pat sakawe galis kabapen long kabapen bun ti dak jingkeli yangi namar ha kalis kabamen step ngiyo ya kita tangki roll number ma bat kalis kabajan miet kidon ki roll number bat ki marks tamban nalor jong ki roll number ki ba mi men step dang at shu sa saupun riu teli ki roll number ya kania kapen suba sniu yangi to kumta hadin bangila ya keren halor jong kania ki omba kumba bilayo sngau na i presiden jong ka KSU bagi kwa ba barok shispa andrup saungut ki candidates kenyo bandrung na takadaw ki ai kita ki list ki extra list ru to kumta nakalem jungi pat kai ka ba pensyayong yangi kalong balai ki mi arsin ki jo ki roll number ru te ki ong namal ba ki don ki roll number ki ba mi ha ka garo category namal most of the numbers ki roll number ki dai bet na ka garo category ki ba mi arsin te ki don ki ba mi ha ka garo category ki don ru ki ba mi ha ka sports category te kat ba ki bai pat kumenta kum ha kani ka ayu kum ha kitu ki on reserve pat kitu ki bal along qualified ki badai ki ST ki mi lang ha ki ST ha ladangi pe ha ka garo kategori na ha ka khasi kategori kimdon kita ki number ba ki mi RC tena kani ka penbu ini ka dak jingkeli kan tambah hadin jo ka jing pensyai ki ong ba namal bakadai ki sports kategori bat ki garo kategori nata kadau ki mi arsin kani ka tang penlong umdum hiang hadu mentaru hat bang aku ban wat jing syai ngam yo ai kata ka jing syai ka bapura bat hadin jo kata ngi keren lu hi balai ba kani ka ayu ya ka jo ka exam balai ki pair ki marks I mean like balai ki pair ki result teki ong penban bakani kamdai ka result Hendai kani kadai tang baki khot nak bentaka physical verification. Ya, sengkesu kutur kami perlok di bayi thok examiners beradat ka gadono ka jing ko hagaliang ga kompenya ka kom conduct exam. Kuma pi kamde sho ka baphala posti jungi kemal conduct exam ka bantap ya gini gikam ke jang bo officer ka. Ringi ko bonong lenga seng kalong sarkar ni ki tripat ban organize program concert mo. Hendai pat dalapo hikam thep jam bagi khon samna pupli ki akumar baro. Dua jarut ki kena sama dua cekam terjam pok jela jungi pok nurse staff nurse buat ANM te kani kam dei shu ke jingle kam kai kani dei shu ke ka dei ke jing sting ki khun samla ba shu kwa ki khun samla ba ko se concert bande biri lang bagi ta giru pat ba ki ba bomdon ke future mo handang i ke sarkar ni kam don ke jing simkhia bet kita ki rule ki kendon ke an bandong ba pendung kita proses sistem ke ban tungkam tungjam garanti kepada penuh transparansi. Hari misutu mata sing ini kedua badi madam angkat di officer. Kalau bahadi mi kedua mengi setiap penang grievance cell. Mah kebaso pala kalau bah gilai sausi beradab hading result kamdan muta grievance cell. Hadin baga naliang ka seng KSU JSU rengkat gini kena semla. Kadang grievance cell bagi so pala mata sing kalau bah ni kata ka code qualification kilong ban hab complain si kita. Naliang ka seng modal ngila ong bah Nong kamu pensingat no, ini physical verification, gelabu, tarik nuglai, tarik terter, ini kena Oktober,
Henry yang ngaseng suatu kadon selendat imat dan lagi kuat speed up ikut kam bagan pendap no ikut pendap miki postnas ila pha iki ngira dawa iki benih cancel no swai kini ke physical verification but I not swai ke jing pensingau kini ki bempas kini ke examen dan ki badan ki ba suatu dan ke jing thot ke kompenya ke exam juga ini ke JNM sorry ini ke staff nurse bagi ANM dan yang ngaseng ini pediang kata expose ni bagian file kata complaint ci grievance sel ni tagaw ngi ko among sa ka sa sisien ikun samna jongi ndai mbiria ki tang tagi concert ko el state jongi kan ma bakal ki kam bi de ben le na ma ikun sana sim lagi ki kle om tang ka jing la mendong ka jing penset ki berpen subah ga rong perthai bamenta ngi ko among ai ne linga sai ngi banjur sisien banani skmat sarkar rakwa ban le ai banama tagi kun samna jongi ki de ben banjur ki de ben le de babha banam rumah cukup ni sisien ni ngi pediam cukup kan ni yang melawan dong ke di benet dengan seng dengan kiwai pat ki proxing balang hari ngi pediam cukup kan jing turmur hakanit exam ni glafir MPSC glafir hari ngi tu ipi war hadiah siro kisang bende dengan lamsam roll number nusupen pas bet igi beriu jongki baka simpor lai sausnem ya ke DSC men pas lagi kena samla beli batok dulu sem ajar puai karbet kar kelajak kita bekil apa sih exam ro tu kata kalau fair and square menang bola pas exam beri license nem lah thot exam damit kat dia men proof bola ayo kau men show kum kini ki system dari district level hadu ki subdivision level hadu ki state level ka state jungi kan position lo tong mu kan riwajar ngut dikena samla kiba ajak lenti ada pun kuliah kena si Bangalore dari la perlu dikilak-lak tengka poin ni yo kam private riwnya ajar tengka hadu kum kini ka state government jungi ke kuat ben sepai kata ka jingi dikena samla jungi kadak jikli ko pun buat tengkawai ke longba ada sarkar ni seman kamkwa ban scam ya kata kalau wei jungi kun samla jungi sofa niat no dan ingin don jo kata jingi trilang ba sarkar bat ni ki koi ba jong jalan tengata